ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. BDWS Career Academy kan penlong ni Meghalaya Scholastic Aptitude Test haga kan real tre ubnai March haga Porsche Powje ha Shillong Tura mat cleariat. President Jongka United Democratic Party uba met baling do loong bahagnik election Lok Sabha ka Bansalongchen kamde setia ka Ïakren haran sa ni Skhim Pynroi re ka de ka Ïakren haloki kam ki ba sateng bat ki ba thmai ki ba mi hapo ka ni jilla Meghalaya. Habakren haga jingalang balapan ha perdaya ke football final ke balapan ya da ka Donkey Ingding Sports Social and Cultural Club haga balasa hilang do kertong MP ke Regional Democratic Alliance uba Robert Jun Khajarin uba met baling do ulaong ba ka jingat relang ha pedeng ka UDP bat ke HSPDP haga ni kenti kalong namar ba ki paj ba kila rai ben Punjab dan Burom ya ukertong jong ka RDA uba Robert Jun Khajarin. Kene ke election MP haga ni ka klimat ke pemerinta kamde isu ke election ke bangin Ïakren na kabanta ki development ki scheme ki bape namar kita ki nyai wan hagar rukom ke badai banwan kumba ki juwan lengba ki MP hagis nem bagi por ki bale ngaku aban orang ni bang amkwa ban perlu por ban kedokti ya ki wei pat ki kandidat ngakwa ban pelopor hangi ban kentro ya ki wei bat ki kimde ndre ngakwa ban kalian jonga ban kalian kandidat jonga ari bangin pelopor hakawade bat kejing batai ya ki nongrem bat ya ki mat ki isu ki bakum u kandidat jonga ari bat kapat bat kini ki parti artli ngidon hakmat jompi upai ba kani ke election MP ko makalaw mo tan kamde isu ke election tan nakabanta ki development kade ke election kabangin Ïakren nakabanta ki kam ki basateng bat ki kam ki batumai ki babi ki bede nakabanta ke jala ke jongi nganum bansu akabede ba kita kimat nama ngakwa bat ngangen Skhim manakale jopi pinyos no ya ke kami nak sentur jong kandidat jongi ubangi la pen Skhim ubangi la IT ban ubangi la menjur lang ban unlong ukutong naga banta kani MP election ndre kai bat kap ka ngakwa ban pasat jengmot pren jopi hangane ko por kawalong ba barobor ki parti dulu Kiju syakan to akibat ba kabalong gajing sisya ba kidon apdeng gajing apa para kidon apdeng gajing pamnya suto jemut kidon apdeng gajing penai sadam kidon apdeng gajing kesan ialah kajong nrei kene ke election ke pemerintah kalong kenuksa bat kalong kai ke bangikwa pan pasat habi kum kipai ba Gakwa banong lengkot ang ni bang ila berkat yaki baro ki balong ki baja ki baman hakastit ka jongi kala dawa nangi kum kinoyalam joka UDP bat na ka HSPDP bakadei ka por ka yayangi wat ki syem bakal long kai ka bangilan dei ban syem haki por ki baladep oh ngila syem ya kade haki snem kibala leto nrei ngim simla ban boy sakata to nrei kanne kanongrem ka pamata habang ya pensong nongrem ya kai ka bak election arjar arpulai MLA ka bang ya jet ya ke MLA ka kran shai bana kaliang jongi kum ka UDP ba ka HSPDP habang ya Kane lang ya ka jindo jongi bot kalong ba ki ba jong kakasi jantia hills baro kowe kila dap rai ban kila ai ya kabut kabak don kabadon joki haka UDP ban HSPDP kejingkeli mata lada baro atli ki parti
ngidang ya pen sadam ngidang ya kesan ya lah kejong kamnun jumut ini ya ka baginya kun ya kan election MP Henry baru arli ki parti Elekshon ndai tak sisin Elekshon bon sin banyak tir banyak keren banyak pensu banyak penpau iwe ya iwe hak kabai dei bat kinongrim bat kita ki isu badai nak benta kita bendai jungi ngasu kemen hang ni banyak tu ya pi om dak ka mensem jong ka jing pen sadam ka jing pen rendang bat ka jing san ya la ka jong ngila kloy ya ka banginuan banyak dam ban penret ya la de bangin don ka jing sotu jumut bandang ni sakmat ka UDP bat ka HSPDP gede ban don ka jing jan ba ka jing dei ka balong komisi para bat siang sesam nagadaw ngila sim ya karai hau penai Desember suaga Christmas maka dei ka poringi bangin say tang way candidate balu tau candidate undei na kaliang jongka RDA kene ka RDA kene ka jing trelang na kaliang jongka UDP bat na kaliang jongka HSPDP nakataka daw ngiwan bat ngidon kanongrim haga ni kapo habang iwan akmat jongpi ban penbao bat ban yaweru haga wede bakal election momenta bat subha ban ai ya kajing kalkom kajing pasiaw ngaslo kalkom kajing ya Ïakren serum seneng jogi bobon balang kiong makane kapo ngiyo i ya kajing irong kawe ngiyo i ya kajing yatali ngiyo i ya kajing trelang joka UDP ban HSPDP ngidon kanongrim ban ai ya kibot ijongi bat ya kajing kersan jongi ya ukandidate joka ade